mahi kaikiri noa nā te rōpū nā hinara ki ngā ākonga Māori. Koina te whakapai a te rōpū reipa i tā rātau kite e toru te kau ōrau noaiho o ngā moni kei te whakawhiwhia ki ngā kura auraki, kei te whakawhiwhia ki ngā whare kura Māori. Me te aha, he orite te maha o ngā ākonga. I roto te minita mā tauranga i te whare pāre mata i te ahi nei, e whakautu ana i ngā tau kupu a te āpiti hana. This government, with the help of the Māori Party, have put in place some interim funding and involved the wharekura themselves in the development of a new policy that's based on their needs and their students rather than ticking some formula boxes. Hei tā reipa, heri te tonu te nui o etahi o ngā kura auraki ki ngā wharekura Māori. Engari, herere kē rawanga pūtea e whāngai hia ana e te kāwanatanga ki a rāua. Tino kaikiri ana tēnei kaupapa, horekau he take mō ngā kura Māori ki a whiwhi he konga noiho. Ko tahi rau toru te kau mano te pūtea e tītari hiana ki ngā kura auraki, e rima te kau mano tāra noiho ki ngā whare kura Māori. He take e tiro hiana e te Pāti Māori. Ka pātai te pātai ki ngā mea o te tari, ki te whaiwhai haere ngā kaupapa kōrero e pāna ki tērā, e te pūtake o tērā mamo wero, kare no ngā kōrero kia hoki mai. Tērā te whakatūpatua te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori. Kaua e maka tau mo te maka noiho. I te mea kāre no mātou kia rongo, kia kite, kia ranga hau i te horopaki o tērā whakaputa. Engari, hei tā reipa, mo te minita mā tauranga tehe, mā nā hoki e whakatika. Horekau Antoli te mōhio tēnei kaupapa e pōraruraru ana ia ki tēnei, ki wenei pepa, engari nāni hainatia. Mā te wā tātou ka kite i ngā hua o ngā rangahau a te Pāti Māori. He tā Gardner, te karere.